Ibihe byiza kuri mwese mubana n'ibiganiro bya Nkerabigwi TV. Aya ni amakuru navuga ko ari mashya, ni amakuru agezweho, aho u Rwanda rwabonye minisitiri w'intebe mushya ni Dr Justin Nsengiyumva. Uyu akaba asimbuye Dr Edouard Ngirente wari muri izi nshingano kuva mwaka w'ibihumbi 2017. Ni amakuru agiye hanze ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 kwezi no kwa karindwi 2025. Ni amakuru bwa mbere yatangajwe n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, aho cyatangaje ko rero Perezida Kagame yagize Dr Justin Nsengiyumva minisitiri w'intebe mushya w'u Rwanda, asimbuye kuri uyu mwanya Dr Edouard Ngirente wari uri kuri izi nshingano kuva mu mwaka w'ibihumbi 2017. Dr Nsengiyumva Justin ni umwe mu bize ibijyanye n'imari ndetse akaba yaranize mu makaminuza agiye akomeye. Yabaye kandi mu myanya igiye ikomeye hano mu Rwanda, aho yabaye umunyamabanga wa leta uhoraho, aho yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi, yanabaye kandi muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Afite impamyabumenyi y'ikirenga muri kaminuza yakuye muri kaminuza ya Leicester. Uyu Dr Justin Nsengiyumva nakubwira ko ashyizwe kuri izi nshingano avuye muri Banki Nkuru y'u Rwanda, aho yari guverineri wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda, by'umwihariko akaba na Deputy Chairperson wa board ya Banki Nkuru y'u Rwanda BNN. Twikije gato mu mashakiro ya Google cyangwa se ya internet tukareba Dr Justin ni muntu ki. Bakubwira ko nka kaminuza ya Sir John's Dean's Sixth Form College yo 1557, iyi ni imwe muri kaminuza zikomeye. Ikubwira ko iyo wanditse Dr Justin Nsengiyumva bakubwira ko uyu ari umwe mu bantu bafite ubunararibonye. Bakubwira ko yabaye umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Uburezi kuva mu bihumbi 2008. Yabaye kandi umunyamabanga uhoraho ni permanent secretary muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Ni mu gihe kandi bakubwira ko afite impamyabumenyi y'ikirenga PhD yakuye muri kaminuza ya Leicester, ubwo ni mu gihugu cy'Ubwongereza. Ni mu gihe ya graduatinze nka teaching assistant. Ni mu gihe kandi yabaye muri guverineri nyine wungirije wa Banki Nkuru y'u Rwanda. Bakubwira ko uyu muntu ari umuhanga cyane mu bijyanye na development management, ariko by'umwihariko bakubwira ko yanakoze mu mishinga igiye itandukanye harimo iyo kugenda kwita ku mpunzi. Ubwo n'ubuzima bwa Dr Justin wabaye minisitiri w'intebe mushya w'u Rwanda. Amakuru ahari kugeza ubu nayo yuko nyine u Rwanda rwabonye minisitiri w'intebe mushya. Ntabwo Dr Edouard Ngirente icyaba cyatumye wenda ava muri izi nshingano yaramazemo imyaka navuga itari mike, ni imyaka igera ku 8, kuko kuva mu 2017 kugera mu mwaka wa 2025 imyaka yari baye 8 Dr Edouard Ngirente agiye muri izi nshingano. Amakuru mashya rero nayo ngayo. U Rwanda kuva ubu guhera kuri iyi tariki ya 23 ukwezi kwa karindwi 2025, u Rwanda nyine rufite minisitiri w'intebe mushya Dr Justin Nsengiyumva. Ubusanzwe iyo minisitiri w'intebe mushya agiyeho bivuze ko guverinoma igomba guhinduka, bivuze ko agomba kwinjirana na guverinoma nshya, agomba gukorana nayo. Ngira ngo ayo niyo makuru ariho, gusa tugomba gutegereza tukamenya ngo ese inzego zibishinzwe ubwo n'ubuyobozi bukuru bw'igihugu icyo bubitangazaho, ariko ni na guverinoma nshya ibigomba kujyaho nyuma yuko arahiriye izi nshingano. Bivuze ko nyine Dr Justin Nsengiyumva agomba kurahira mbere yuko atangira inshingano ze nka minisitiri w'intebe w'u Rwanda. Amakuru nayo ngayo. Ubundi mukomeze kugumana n'ibiganiro bya Nkerabigwi TV. Abatarakora subscribe muyikore. Ubundi gahunda za Nkerabigwi zo ni mama wararaye. Amakuru abagomba kubagereraho igihe, kandi amakuru nk'aya ngaya ntabwo kuyacikwa. Nge nitwa Nkerabigwi.